أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bütün alemlerini yoktan bar kılıp, terbiyelep, nimetlendirip duruşu Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ga çın ko'ngillerimizdan aytgan hamd sanalarimiz, maqtovlarimiz bo'lsa edi. Sevgili Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge ko'ngillerimizning turinden chiqqan salavatlarimiz hem selamlarimiz erişip tursa edi. Bugün derste, şu vaazda bir hadisni qarab, öğrenip uzatacağız inşallah. Allah Teala hayırlı ilimler alırga nasip etseydi, barımızga da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde ise belliğu anni velev ayeten minden birgine ayet bulsa da jitkirегиz başkalarga dey. Farubbe mubella'in ev'a min sami'. Belki benim üzümden işitken kişiye qaraganda dey, benim üzümden işitken kişiye qaraganda menden işitken kişiye qaraganda belki kimgedir jitkirilse, belki şuşu kişinin g'ilimi üzleştirüğü, şuşu g'ilimni üzleştirüğü hayırlıraq bolur degan Peygamberimiz. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vakitinde, o isen vakitte onun ağzından köp kişiler işittiler, onun silegenlerin, lekin bitinisine de hatta iman kitiruğu nasip bulmadı. Aralarında münafıklar da var idi. Kur'an inip turgan vakitte, Allah elçisi Allah yanında turgan vakitte münafıklar var idi. Yani tışkı yaptığına Müslüman bulup, ışanuvchi bulup iri turgan kişiler var idi. İçki yaptan yani ışanmay turgan. Şuna göre cemaat 1400 yıl uzgan bolsa da şu hadislerge Allah Teala ol hadislerini mine bizning zamanга hatli getirip jitkirdi. Bu Allah Teala'nın rahmeti. Çünkü Peygamberimiz aytdı sallallahu aleyhi ve sellem mena iki eybir berildi dey. İki eybir. Birisi onun dey Kur'an, ikincisi onun sünneti. Yani Kur'an Allah Teala'nın kitabı, Allah etken sözler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge Allah Teala yüzü anlata, niçik şu Kur'an bilen amel kılırga niçik yaşarga. Hemin de cemaat mine bu hadislerini işitkenden soň bizim de faydalı g'ilim bolsun için biz alarını turmuşka aşırıga tiyişlibiz. Niçik meselen kıyamet günü turunda silene turgan vaazlarını işitip niçik turmuşka aşıra alabız. Yani kıyamet günü turunda uylanırga tiyişlibiz. Mine biz ol ahir zaman degen sözünü, kıyamet degenini köp işitemiz. Ahir zaman jetkeç elbette kıyamet jitecek. Ahir zaman mine ol cemaat ahir zaman biz ahir zamanның balaları, ahir zaman aldından yaşay turgan Muhammed ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. Niçin? Çünkü Peygamberimiz ahir zaman peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Onlarga indirilgen kitap soňky kitap. Hemine biz Muhammed ümmeti bizden soň bütün bir nindi ümmet bolmay. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Buğistu ana ve's-sa'atu kahatayni." Mine şolay iki barmağını körsetdi. Min jiberilgen vakitta, peygamber bulup jiberilgen vakitta ve's-sa'atu kahatayni. Ahir zaman jiterge mine bulay dey. Mine bulay dip körsete.
Һәм бу җәмәгать нәрсәне аңлата? Ахыр заман җитәргә менә шушылай гына ара калды, ягъни бик якын дигәнне аңлата. Ләкин без инде аның кайчан икәнлеген белмибез, чөнки Аллаһ Тәгалә үзе хәтта пәйгамбәреннән дә яшергән, моның турында белмим дип әйткән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Ләкин ул галәмәтләр, ахыр заманның галәмәтләре барысы да җәмәгать кечкенә галәмәтләре килеп җитте. Бүгенге менә шушы дәрестә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтеп калдырган хадисне узарбыз иншаллаһ. Бу хадисне җиткерүче кеше Габдуллаһ ибн Унайс дигән сахаба. Габдуллаһ ибн Унайс. Бу хадисне Имам Әхмәд үзенең Муснад дигән хадислар җыентыгы китабында китерә. Бу хадис сахих. Сахих дигән мөһер, ягъни печать куелган. Сахих. Ягъни моның бөтен передатчиклары инде сахих дигән сүзне аңламаган кешеләргә әйтеп узам инде. Чөнки хадис ул җәмәгать теләсә кем әйтә торган сүз түгел, теләсә кем Пәйгамбәрбез әйтте дип сөйли алмый. Аның передатчиклары билгеле бөтенесенең дә. Кемнәр, кайчан яшәгәннәр, ни белән шөгыльләнгәннәр, хәтере яхшы булганмы, алдакчы булмаганмы, һәм башкалар. Ягъни моны инде хадисчеләр яхшы беләләр. Бу инде җәмәгать сахих булган хадис. Габдулла ибн Унайс бу хадисне җиткерә. Җәмәгать, кем ул Габдулла ибн Унайс? Менә без үткән дәрестә bir kıssаны tınlagan idik. Cabir ibn Abdullah turunda. Yani Cabir ibn Abdullah bu Medine'de. Abdullah ibn Unais ol Şam'da, Suriye yağında. Cabir ibn Abdullah şehirde yaşayan vakitinde işite onda Peygamberinin hadisin bölücü bir kişi var degan xabarni işite hem şuşa cemaat menə şuşa hadisini tыңнар için, bugün ilerine turgan hadisini tыңнар için ol Abdullah ibn Unais yanına kite. Ulanın kim ikenligini bilmey, kimdedir Peygamberimizin hadisi var ikenligini bilip kine kite. Onun için mahsus diye satıp ala, cemaat koragız, g'ilim alının nindi zor, şuşunday zor dereceli ikenligini. G'ilim alırga çıkıp gitken bir sahabe ikinci sahabeden g'ilim alırga çıkıp gitti. Onun turunda indi cemaat biz söyledik, onu tınladık. Şunun için olanın bile uçraşkandan soň şuna aytırga kerek, olanın bosağasından kirүү bilen olanın bile görüşe hem sen nindi Cabir, Abdullah oğlumu Cabir mi dip sıragaş, yani onlar bir-birlerin bitinde, onlar köp, onlar tanımıyorlar. İşitip kine bilgenler. Şunun için sırayı sen Abdullah oğlu Cabir mi deyip, hem olanı anırga aytamin, eyye men Abdullah oğlu Cabir deyip, hem olanı kıçaklay şundan soň. Hem o anlarsın Cabir ayta, men senden bir hadis işittim, yani sen bilesin deyip ayttilerdi. Şunun için kildim dey. Cemaat bu eli bir ay şu hadisini tınlarga. Eli kirmegen, eli oşamagan, içmegen, yuunmagan, yol etmegen. Endi tigisi cemaat sili başlı şu hadisini. Şu hadisini indi sili başlı. Görəsiz, g'ilim alunun da, g'ilim birunun da ehemmiyetli ikenligini ko'rsatadi bu hadis. Sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaqul. Abdullah ibn Unays ayta, Cabir ibn Abdullah ayta. Men işittim dey, Allah elçisinden dey. Kıyamet gününde Allah Teala kişilerini kabirlerinden kubar
varılıp çıkacaklar kıyamet gününde. Allah Teala bunu bizge va'da kıldı. Ev qala el-ibad, üzünün bendelerin, yaki üzünün bendelerin kıyamet gününde kubarıp çıkaracak diye aytdı. Guraten gurlen. Onlar sünnetsiz bulurlar, yani iratlar, yani ir balalarını sünnetke oturtabız. Sünnetsiz bulurlar diye. Sünnetsiz bulurlar kıyamet gününde. Gurlen sünnetsiz, guraten yalangbaş bulurlar diye. Yalangbaş bulurlar. Anadan tuma varsa da. Cemaat bu hadisinin ikincisinde aytiler Ayşe radıyallahu anha peygamberimizden soragan, ey Allah elçisi, erler hem hatın kızların içinde anda yalangbaş bir-birlerinden çık qarab uyalmaslar mısın degeç, peygamberimiz ayta sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ayşe de, anda de bir-birlerine qararga qaygıları bulmaz de. Yani kıyamet gününün şunday korkunuş ekenligini aytı. Kıyamet demek turib basu, kabrin yarıldı, bütün kişiler teni tirilip Allah Teala tirgizip çıkaracak bütünümüzü de. Bütün kişiler çıkacak. Buhmen, hem Peygamberimiz aytı, buhmen nerse ol deyip sahabeler sıragatlar şu vakitte. Abdullah ibn Unays aytı, biz sıradık de. Nerse ol buhmen, şunday bir sıfat. Peygamberimiz aytdı sallallahu aleyhi ve sellem, leyse ma'ahum şey'un. Buhmen degan söz, onlar bilen bir nersede bulmaz. Yani baş kiyimi de yok, üst kiyimi de yok, ayak kiyimi de yok, akça da yok, tiyinlikler de yok, bir kimde yok, bir nersede yok. Kişi bir özü yalgız basıp turalar şuşulay. Peygamberimiz aytı sallallahu aleyhi ve sellem, yunadihim bi savtin yesma'uhu men ba'uda kema yesma'uhu men qarub. Allah Teala şu vakitte indev sala, yani kıçkıra, onun tavuşun de yakındağı kişiler işitken kibik, onun tavuşun yakındağı kişiler işitken kibik, yiraktağılar da işittirdi. Göresiz, Allah Teala şuşunda mahşer meydanında bütün kişiye de müracaat edecek. Ol mahşer, dünyada aytamiz, mahşer kupta anda deyip. Mahşer demek ol место собрания degan söz. Mahşer, yani kubarılıp çıkarılады, hem şurada jıyılalar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisini söylegen vakitte kulun Şam yağına taba bıra, Siriye yağına taba bıra, hem ayta şul yakta mahşer bulur deyip. Siriye yağında mahşer bula iken cemaat. Yani jıyılışa turgan urun meydan deb aytiginde şuşunda kişiler jıyılaşacak barısıdan. Hem kışkıracak, enel melik min patşa deb aytacak. Enel melik min patşa. Yani dünyada patşalar var idi, onların patşalıkları bitti, bir kimde kalmadı. Hem Allah Teala özünün ne patşa ekenligini aytı. Ene deyyan. Min hazır dünyadagi sizning dünyada vakitte kılgan gamelleringizni min sizning hukm etecekmen. Sizning gamelleringiz için, izgilikleriniz için, hem sizning günahlarınız için hukm etecekmen. Deyyan. Yani Maliki yevmiddin. Kıyamet günün hocası Allah Teala bütünesinin de şuşu kinde açıt sırayacak bütün nerse hakkında cemaat. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Medine'de vakitte şunday açlık bula, açlık vakitte uramga çıga. Uramda yürgen vakitte Ebu Bekir'de hem Ömer'de yürüyken. Onlardan sırayı nerseşin çıkkanların uramga, hem onlar açlıktan çıktık diye aytalar. Hem onlar bir sahabenin iyine baralar konakka, yani açlıktan indi. Hem o sahabe alarga cemaat özünün kecesini suyup
ашата, һәм ит бирә, хөрмәләр бирә, ит бирә, шушылар белән шушыларны каршысына китергәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям күзләре яшьләнә. Ни өчен яшьләнә? Анардан сорыйлар, ни өчен елыйсың дип. Умар сорый радиллаһу анһу, ни өчен елыйсың дигәч, менә ди кыямәт көнендә ди, без ди шушы ашаган ризыкларыбыз хакында да соралачакбыз дигән. Ягъни менә шушы ашаган ризыкларыбыз хакында да соралачакбыз. Ягъни бер нәрсә дә югалмый. Бер нәрсә дә югалмый. Әлбәттә Аллаһ Тәгалә ни ашадың дип түгел, бәлки монда инде бу хадистә аңлатыла. Бер нәрсә дә югалмаячак. Бөтен нәрсәне Аллаһ Тәгалә язып бара, теркәп баралар ике яктагы фәрештәләребез, бөтенесе язып теркәлеп барыла җәмәгать. ولا ينبغي لأحد من أهل النار يعني بو حديث دوامه ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار جهنمga kiruvchi, jahannamga loyiqli bo'lgan kishilar jahannamga kirmaslar eli. وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه. Шушы jahannamga loyiqli bo'lgan kishilar agar da jannatga kira turgan kishi, jannatga kirishga tiyishli bo'lgan kishilarni ranjitgan bo'lsalar, yoki so'z bilan, yoki qo'l bilan, yoki urlab, yoki talab, yoki boshqacha biror nindi shunday yo'l bilan ranjitgan bo'lsalar, ular ele jahannamga kirmaslardi. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه. Jannatga kirishga loyiqli bo'lgan kishilar, jannatga kirishga azir turalar indalar. Jannatga мәңгелек рахатлык йорты булган җәннәтләргә керергә тораlar. Һәм менә шушы җәннәткә керергә тиешле кешеләр әле җәннәткә кирмәсләр ди. Әгәр дә алар җәһәннәмгә керергә тиешле булган кешеләрне дөньяда вакытта рәнҗеткән булсалар. Ягъни хәтта алар кафирләр булган булсалар да җәһәннәмгә җәмәгать мөселманнар да керә гынаһлары өчен. Jahannamga kira turgan kishilarni ranjitgan bo'lsalar dunyoda vaqtda jahannam kishilari bilan baxillashmicha turib jannatga kirmaslardi. Ko'rasiz, jahannamga da kiru yo'q hali, jannatga da kiru yo'q. Dunyoda agarda birarsin ranjitgan bo'lsang, hatta latma Payg'ambarimiz aytdi sallallohu alayhi vasallam, hatta agar yong'oqqa mana shu suqqan bo'lsang, aybit bitinisi ichida 3 olachaqlar, ya'ni bu 3 ola turgan. Alloh taolo bir kimni de haqsizga ranjitmayacak jamoat. Haqsizga ranjitmayacak. Hatta Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu ikinchi hadisda bir sahobasini aytdi, iki taka bir-birlari bilan suzishgan vaqtda birsi ikinchisini jingaydi, suzadi, albatta avurtira. Bularning nasa uchun suzishganlarini sen bilasingmi deb so'ragach, Alloh hamaning payg'ambari biluvchiroq deb javob beralarda Payg'ambarimiz aytdi sallallohu alayhi vasallam, aytdi Alloh taolo de ularning de biladi narsa bo'lishganlarini de ham qiyomat kunida de ular baxillashacaklar. Hatta mug'izsiz sariq dunyoda vaqtda mug'izsiz sariq mug'izli sariqdan 3 olacak qiyomat kunida. Jamoat hatta şul derecede Alloh taolo hatta hayvanlarni da baxillattiracak qiyomat kunida. Niçin sizdi ularni? Niçin ranjitdi? Niçin çuqidi? Bularning bittinisi de jamoat qiyomat kunida gadillik o'lchovi bo'yicha bittinisi tegizlashacak. Endi kishilar jamoat barisi da baxillashacak birsi bilan birsi. Shuning uchun Payg'ambarimiz aytdi sallallohu alayhi vasallam, qiyomat kunida oltinda, kumushda bo'lmagan vaqtda de
ул вакытта бер нәрсә белән дә сез бәхилләтә алмаячаксыз, алтын биреп, көмеш биреп, дөньяда вакыттагы шикелле. Дөньяда вакытта бәхилләшегез дигән. Дөньяда вакытта бәхилләшегез. Кала Абдулла ибн Унайс әйтә: "Кулна кайфа ва иннама нати Аллаһ азза ва джал гурatan урлан бухман." Абдулла ибн Унайс әйтә: "Эй Аллаһ илчесе, ничек инде без бәхилләшә алыйк анда кешеләр белән? Аллаһ Тәгалә янына без сөннәтсез, ялан аяк, ялангач һәм бер нәрсәбез дә булмаган килеш, ничек кешеләр белән бәхилләшә алыйк?" дип сорагач, җәмәгать, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кала бил хасанати вас сайyiat." Бәхилләшерсез изгелекләрегез белән һәм начарлыкларыгыз белән ди. Начарлыкларыгыз белән һәм яхшылыкларыгыз белән бәхилләшерсез. Мәсәлән, әгәр дә бер кеше икенче кешене рәнҗеткән булса, хәзер ул кеше бәхиллек сорый синнән. Бәхилләт мине ди. Әйткәнебезчә бер нәрсә дә биреп булмый. Хәтта ул алтын көмеш булса да ул кирәкми дә ул анырга. Чөнки аны коткара торган әйбер түгел. Бәхилләтә алмыйсың. Шул вакытта шушы сиңа рәнҗегән кеше синең изгелекләреңне ала башлый. Миңа бир изгелекләреңне, әҗр һәм савапларыңны дип. Без үзебез беләбез, җәмәгать. Әҗр һәм саваплар дөньяда вакытта без җыябыз аларны. Күзгә күренми. Ахирет көнендә күзгә күренә торган әйбергә әйләнә, материалләшә. Һәм алар рәнҗегән кеше үзенә ала. Бәхилләткинчегә хәтле алачак. Һәм менә җәмәгать, әгәр дә бу кешенең хәзер изгелекләре калса үзенә, рәнҗеткән кешенең, ул әле җәннәткә керергә мөмкин. Ләкин әгәр дә изгелекләре биткинчегә хәтле алса, шуннан соң бирерлек әйбере калмаса, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям икенче хадистә әйтә, ансы Имам Бухари хадислар җыентыгында килә, сахих булган хадис, ул вакытта туриха мин сайyiatihi ди. Ул рәнҗегән бәндәнең гөнаһларын рәнҗеткән кешегә бирәләр ди. Шуңа күрә карагыз җәмәгать. Аллаһ Тәгалә рәнҗетергә кушмый беркемне дә. Әлбәттә, дөнья булгач төрле хәлләр була, ләкин бәхилләшергә кирәк. Берәр атнадан, берәр айдан, берәр елдан түгел. Бүген бәхилләшергә кирәк җәмәгать. Тәкәбберләнергә ярамый. Чөнки Пәйгамбәрбез әйтте саллаллаһу алейхи ва саллям, анда алтында, көмештә булмый, бәхилләшегез ди. Бәхилләшегез. Ничек бәхилләшергә? Миннән бәхил бул, ягъни миңа рәнҗемәсин, миннән ризамы дип сорарга кирәк инде. Җәмәгать, менә шушындый хадис, бу куркыныч хадис, без монардан гыйбрәт алырга, бу безнең өчен файдалы хадис булырга тиешле. Ягъни рәнҗеткән кешенең изгелекләре алына, рәнҗегән кешегә бирелә. Изгелекләре бетсә, рәнҗеткән кешенең гөнаһлары алып бирелә. Һәм әгәр дә теге кеше җәннәткә керергә тиешле булса, җәһәннәмгә керә торган була. Гөнаһлары өчен. Җәһәннәмгә керергә тиешле булган булса, җәннәткә керә торган була җәмәгать изгелекләр белән. Шуңа күрә әгәр дә без кемне дә булса, үзебез генә булган вакытта, кемне дә булса тәмлиттереп чәйнибез икән, гайбәтен сөйлибез икән, сүз йөртәбез икән, һәм анарга шуның белән зыян итәбез икән, кемне дә булса мыскыллыйбыз икән, әшәке сүзләр әйтеп, рәнҗетәбез икән, бу җәмәгать кыямәт көненә кала. Калмасын өчен дөньяда вакытта бәхилләшергә кирәк. Җәмәгать, мөхтәрәм кардәшләр, Җабир ибн Абдулла Мәдинәдән
bir ay yol uzıp Abdullah ibn Unays'ten şuşa hadisini tınlarga bara. Bir hadisini tınlar için şuşunday uzun yolunu uzgan. Cemaat dikmege gine tugel. Dikmege gine tugel. Şunun için bizge Allah subhanahu ve taala her barçalarımızga da şuşa sahabeler küpme küç koyup bizge kaldırgan ilimni her barçalarımızga da ütep dünyalıkta tırmışlarımızı faydalı ettirip ütkerge her barçalarımızga da nasip etseydi. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Nestağfiruke ve netubu ileyk. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.